29 соли даврони соҳибистиқлолии мамлакат имкон фароҳам овард ки сокинони шарафманди вилояти хатлон дар баробари сомон додани корҳои бунёдгароӣ вобаста ба соҳаҳои маорифу тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, варзиш ва сайёҳӣ, сеху корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ ҳамзамон танҳо дар соли равон бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ 17 адад нуқтаҳои фурӯши маводҳои сӯхтро бо тарҳи нави меъморӣ сохта мавриди истифода қарор доданд ки аз ин ҳисоб ҳам ҳазорҳо нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд ва ҳам ба буҷаи маҳал 10 миллиону 47 ҳазор сомонӣ маблағ дар худи ҳамин сол ворид карда шудааст. Албатта бо зиёд гардидани шумораи аҳолӣ теъдоди нақлиёти ҷамъиятиву хусусӣ рӯ ба афзоиш ниҳода, таъсиси нуқтаҳои фурӯши маводҳои сӯзишворӣ низ ба манфиати худи сокинон равона гардидааст. Аммо масъулини сохторҳои назоратӣ қабл аз бунёди чунин иншоот бояд дар мадди аввал таъмини бехатарии мардумро ҳам ба инобат гирифта ба соҳибкорон иҷозати сохтумон диҳанд. ҷое ки кор аст камбудӣ ҳаст, на дар ҳама нуқтаҳои фурӯзишворӣ талаботҳои қоидаҳои бехатари зидсор риоя карда мешавад. аз ҷумла чунин камбудиҳо дар ноҳияи ёвон, дар ноҳияи восеъ, дар ноҳияи кушониён ошкор карда шуда буд ки нисбати масъулин чораҳои маъмурӣ ва инчунин муваққатан фаъолияти иншоотҳои мазкур боздошта шудааст. аз ин маълум мешавад ки танҳо бо пешниҳоди амрномаву ҷаримабандиҳо наметавон ба ин мушкилии ҷиддӣ хотима гузошт, зеро ҳангоми наурбардорӣ дар ноҳияи кушониён ва шаҳри бохтар нуқтаҳои фурӯши маводҳои сӯзишворӣ зертобаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди баҳор, алак, рамеш 2002, ҳоҷиён, аминҷон 2018ро мушоҳида намудем ки дар наздикии маҳалҳои аҳолинишин бунёд гардидаву бечуну чаро фаъолият доранд. نه کمتر از 150 متر از نقطه های اهالی نشین. این چی دارد؟ در حالتی که در اونجا یک ترکش به عمل می‌آید یا یگان به عمل آمدنشون این حادثه‌های ناخوش به اهالی خصوصا ضرر باید رسانیده نشود. بعضا نقطه سوزشواری بنابر سبب سالهای پیش یعنی ساخته شده بودند و در طول 5-10 سال اخیر که خانه‌های استقامتی و انشاءات خوجگی خلق رو به ترقی یافته مقصد در نزدیکی آنها ساخته شدند بنابر سبب مساحت نقطه سوزشواری از خانه‌های استقامتی موافق معیار نبودند فعالیت آنها منع کرده شده ظرف‌های سوزشواری که تار زمینی بودند با آنها پیشنهاد کرده شده که تگ زمینی سازند چون که خطری ظرفهایی که در تگ زمینی ساخته میشوند خطرش کمتر میباشد. با گفتی هولدان‌های ساحه برطرف‌سازی دشواری موجوده دو راه حل دارد. یا خانه‌های ساکنان گرد و اطراف نقطه‌های فروش سوزشواری کوچانیده خواهند شد یا فعالیت منبعد چنین انشاءات در دیگر محل‌های دورتر از جای زیست اهالی راه‌اندازی کرده می‌شود. این قاعده را ما باید شهردارا رعایت کنیم. این وظیفه جانی شهرداری است. ما با همین مقصد امروز در چنین وظیفه‌ای که در چنین مسئولیتی کار میکنیم که به خطری اهالی را تامین نمودن وظیفه ما است. ما امروز گفتن نمیتونیم که شهروند تو دیوالت رو 7 متر 8 متر 6 متر بلند بردار که در حالت یگان سوختار تو ضرر نبینی. ما باید جابجا گذاری چنین انشاءات رو طبق نقشه گنرالی، طبق طلبات‌های شهرسازی، طبق طلبات‌های سوختار، دیگر سانیتری، اپیدمیولوژی، محیط زیست چنین جابجا گذاریم که با محیط اطراف، با باشندگان اطراف ضرری چنین انشاءات‌ها ناچیز باشد. اگر باشدن با محیط زیست ممکن تو یک اندازه به نظر رسد، لیکن به آن درجه که از نرم‌های پیش‌بینی شده زیاد باشد ما باید به این راه ندیم. از یک طرف با افزون گردیدن شماره نقطه‌های فروش موادهای سوزشواری در محل‌های اهالی‌نشین باعث تشویش ساکنان همین روستا گردیده باشد. از جانب دیگر رعایت نکردن عادی‌ترین قاعده‌های بخطری از ساختار مشکلی دیگر است که راه حل سریع وقتی را می‌خواهد. چنین بی اهمیتی و خنک نظری را در نقطه‌های فروش موادهای سوخت جمعیت دارای مسئولیتش محدود امینجان 2018 امام ایمپورت اکسپورت و بهار شهر بختر نوربرداری نمودیم که در یک مورد هم در ظرف‌های کلان حجم гази моеъро холӣ намуда истоданд ва ҳам нақлиёти шаҳрвандонро озодона бо гази моеъ пур. чаро ки қисмати бештари ҳодисаҳои нохуше ки имсолу дигар солҳои қаблӣ рух дода буданд маҳз аз бепарвоии кормандони ҳамин ниҳод сарчашма мегирад.
бинобар сабаби гарм шудани боду ҳаво дар фасли тобистон дар зарфҳои сӯзишворӣ асосан ҳодисаҳои сӯхтор ба амал меояд ва ин ҳам бошад дар вақти холӣ намудани маводҳои сӯзишворӣ аз қабили гази моеъ ва моеъи сӯзишворӣ намуди бензин ҳодисаҳои сӯхтор ба қайд гирифта шудааст ва хадамоти давлатию таъсисшонӣ барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар фасли гармо ва инчунин фасли сармо ба соҳибкорон ва масъулини нуқтаҳои фурӯзи сӯзишворӣ амрномаи назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор ва санадҳо пешниҳод менамояд ки чорабиниҳои мазкурро риояи чорабиниҳои мазкур аз тарафи масъулин ҳатмӣ мебошад. طبق قاعده‌های بخطری از سوختور هنگام خالی نمودن دیلخ و موادهای سوخت در ظرف‌های کانال 8 نقطه‌های فروش سوزشواری باید موقتا فعالیت خود را قطع نموده به نقلات شهروندان خدمت نرسانند وگرنه در دیلخ و مورد سر زدن سوختور از احتمال دور نیست. ولی از چی باشد که صاحب ملکان نقطه‌های فروش سوزشواری که رعایت چنین طلبات‌ها به نفع خودشان روانه گردیده است رعایت نمی‌کنند؟ میگم شو نیای میآید نکه خیف هست چی با خیف نیست گذای خیلی خیف نیست همون داغون جای اجازت نیست باز میگم نمیزنه میآید خچونو طبق معلومات ریاست اندازی ولایت حدوداً در شهر و نواحی منطقه‌های باختر و کلوب 379 عدد نقطه‌های فروش موادهای سوخت به قید گرفته شده. تنها در این گزارش کمبودی‌های جدی یک روزه چند عدد آنها نمایش داده شد. اما هنوز معلوم نیست که آیا مسئولان دیگر نقطه‌های فروش موادهای سوزشواری طلبات بخطری از سوختار را رعایت می‌کنند و یا محل جایگیرشویشان از خانه‌های استخامتی ساکنان دورتر موقع گرفته است.